Praise the Lord. Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, thank you. Latay tikadam kada kabitur about talaga by your Spirit in Christ. Tuloy mo ng isurwanda kami manan, tirating service. Karating sa om nga strengthen kada kami. Itirating panagbiag. In Jesus' name, amen. Okay, praise the Lord. Di na palabas, suro kada kayo about spirit, soul, and body. Spirit, soul, and body tayo kat may preserve nga blameless unto the coming of our Lord Jesus. Amen. So, kasano iti kasana da dyan nga may prepare da dyan spirit, soul, and body tayo na isurog dyan na kailangan nga ti spirit, number one, maborn again. And then your soul must be renewed. Kaya bagi tayo, five senses tayo, mahilan or control the soul tayo. That is spirit tayo, ti balay na your soul. Kaya spirit and soul, ti balay na your body. Kasano di kasana di ay nga work? Kitaan tayo ti operation of our spirit, soul, and body. Basit lang di ay. Operation of our spirit, soul, and body. Kasano ag-operate, kasano ag-function. Okay. Datayo nga na born again yan, ako istoryanan di biyag tihangan na born again. Tatihangan na born again, they are dead spiritually. At never nga ma-renew iti tao nga hangan na born again ti spirit na because sawan pangalaan na iti power na nga ma-renew. Pero kada tayo nga believer, mabaling tayo nga ma-renew. Kasi, the spirit tayo nga born again, iso na ito'y the dying spirit nga nagapukin ni Jesus. Ket ti operation na dayay or ti power ti spirit tayo, the inner being tayo, ket ti connection na ket ni Apo Diyos, ket ni Jesus or the Holy Ghost. Nga iso na dayay pag-workan day fruit and power of God, power of the Holy Ghost and fruit of the Holy Ghost. So, iti absorban the Spirit tayo, fruit of the Spirit, and power of the Spirit. Tiket ko sa one, the power of the Holy Ghost, so they have manifest. No, kitaan nyo na dyan, fruit and manifestation, so da dyan Galatia. Galatia chapter 5, verse 22 to 23, so da dito ay anti-fruit. Right? But the fruit of the Spirit is love. Dito yung love akat saan nga worldly na ito ya, nga worldly love. This kind of love, ket God's love. Ayat ni Apo Diyos ito'y. Dito di aday-day, 1 Corinthians chapter 13, verse 4, hingga na verse 8. Sabali gamin ti ayat ti lubong. Sabali ti worldly love. So nga dito yung Bible, enemy ni Apo Diyos, timang ayat kinailubungan. Yeah? So now, the love of God, dito'y, iso ti fruit of the Spirit. Iso nga nga go-work the love of God in our spirit. Dito'y ti function na, joy. Even joy. Dirago, nga the joy of the Lord is our strength. Dito pag-flow anay, the Spirit. Iso nga ti operation ti Spirit, kat dito'y fruit. Amen. Okay. Iso nga dito yung akitan noon niya ti biyag ti spirityo. Nga born again. Iso na ito'y. Iso nga no, umay ti gulo iti biyag mo, no iti panunot mo, han nga joy, that is not the fruit of the Spirit. So you need to fight. Kailangan nga ilaban mo na dyan, my spirit is joy. Because the Holy Spirit, kanya Spirit mo, may sada, so that the pangita transferan iti Holy Spirit, iti joy, nga gapukin ni Lord, iti Spirit mo. Iso nga ti joy, hanga nakabasi iti situation. Hanga nakabasi dito'y earth. Nakabasi di kinadyos ti Diyos. Iso nga do ti hanga makapagbiag ti joy, because iba't batay na ti biag na dito'y kinruar. Nga noong kwartada, kunadang awan joy,
Dajay happiness, day bagbagam. Dajay kinruar. Ti joy ngamin, sabali ti joy and happiness. Ti joy fruit of the Spirit. Nakabasi day kinadyos ti Diyos. Hangano ada kwartam, naragsaragsak ako na napnuak ti joy. No, that's not joy. Because iti basihan, dajay marikrik na mga dajay, nakabasi di ada kwartam. Kati joy, nakabasi di Holy Ghost. Are you getting something? Iso nga, ti kasana dajay, ni Apo Diyos, iti ragom. Dahil iti tunay, adamang kwartam, adaman sila muno awan, there is joy. So nga, the joy of the Lord is our strength. Amen. So, dagiti di fruit, dagiti di function, the Spirit mo nga born again. Okay? Joy, peace, patience, dagita. Kindness, goodness, faithfulness. Nyabay? Gentleness, self-control. Awan ti kontra dayta iti lintag. Awan ti against iti law ti tano ibiyag mo. Law of God and even the law of the government or civil law awan ti kontra enarayra. Amen. Oh, hallelujah. Isu nga dito yung makita iti operation the Spirit mo nga born again. No kasta, kaya't nga sawan, in the Spirit ka nga agbibiyag. So nga, doon na kita'y kunada nga, agbibiyag na in the Spirit, but no kitam ka di, haan. Kasi, kaspagan, faithfulness. Anya di faithfulness, di mapagtalkan. Iti King James kami ni Jai, faith. No mapagtalkan da ka ni Apo Diyos, kadayin taluk na king ka, trustworthy kay dyan. Kahit nga sawen, ag pang-function day spirit mo. Day spirit mo, timang manage siya life mo. Iso ano kasi ay dibiyag mo, kat umay ti rapture, nakaridi ka. Kasi nga ron, maikwada day spirit, soul, and body nga blameless. Halang man nga spirit ha, inrugik lang yung spirit. Ado ba iti kinasiasino ti Diyos nga awan ditoy? Ephesians 5 verse 9, nayon ti fruit. But the fruit of the Spirit, the King James, is in all goodness and righteousness and truth. Amen. Hallelujah. So, nagito'y tinayon na, diyada di Galacia. And, anyaway, tidak duma nga muyo. Tapno may generalize ko kada kayo, no sino ti Holy Spirit, sino ti Dios, sino ni Jesus ken ti Holy Spirit, isuda jay. Iti function jay Spirit mo nga born again. Amen. So nga da jay kay kayat na ni Apo Diyos, ti kay kayat na jay truth, ti kay kayat na da jay righteousness, tikay kayat na holiness, tikay kayat na health, tikay kayat na basta amin, di kinadyos ti Diyos. Dedi function. It is spirit mo. Iso nga dyan makita na bibiyag ka in the spirit, nuhaan. Kasi nuhaan nga iti spirit nga daytoy, iti mang-imanage ken ka. Daday, baka imanage sa ka jay flesh. Amo tayo ti flesh, tinalalasag, dajay natawid ti tao nga basol. Wano espiritu ti basol. So dajay, ti kayat na nainlubungan, kayat na basol. Kayat na day panglasag. Ngam ada kami ti duwa nga klase ti lasag iti Bible nga teaching iti Bible. Ada day lasag nga body, ada mo kay flesh nga spiritual nga flesh. Nga isu dajay spiritual nga flesh nga nainlubungan ti kayat na. So, now, agsublita yun dahil. That's the function of the Spirit. And number 2, ang kitaan tayo, the power of
our spirit. The power ti spirit tayo. So na ito, ada iti 1 Corinthians 12, verse 7 to 10. So, ada ti kaugali ti spirit tayo, and adamat ti power na. Whew! Hallelujah. So, makita yun yay, baling kayo nga powerful. When but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. The manifestation the Spirit na ited, iti tatao, wano para iti pagsayatan, iti may sakin maysa na tao. Ngamikitaan nyo na daya, the manifestation of the Spirit, di panakaiparang, panagmanifest, panakaiparangarang, panaka-i-display iti power ti Holy Spirit kat maited ijay tao yan. No maited na jay power ti Holy Spirit ijay tao, hangay jay ulo nga ikargan ni Apo Diyos. Hangay jay soul. Hanga dito'y body. Ti umuno na, ijay spirit na nga i-connect. Jay power na ijay spirit mo. So nga jay spirit mo ti maka-release ti power. Amen. So jay spirit mo ti first nga pakaipunduan ti power. Santo ag-manifest ijay soul ken ijay body. Amen. Anya nga ijay nga power. Dagitoy, power iti word of wisdom. Power, ngagsao, wano, wisdom, kinasirib. Okay, dagito iti power naman. Word of wisdom nga kunat, daday, umaykin kada panag-work, panag-manifest ni Holy Ghost, kat bigla na lang, nga maawatam, di mapaspasamak, hindi mapasamak to. Bigla na lang, no, di biyag kumati may isang tao, amom no niya ti situation na, amom ti biyag na, in amom ti pagturungan na iti masakbayan. Hanga Proverbs na ito yung word of wisdom. Da ito di mangkita, maawatam nga makitam in the spirit, the spirit mo, no niya ti mangyari ti masakbayan, ti may isang tao. Can even that ti nation. Asla nangyari, kada Joseph, the Daniel, amuna ti mangyari kini Paraon, or iti Egypt, kani Daniel, amuna ti mangyari, kani Nebuchadnezzar, kakasay. True, that the word of wisdom, mamisan, ti pagkuana na jay, ada ti, nukit kita dito yung Bible, dream, vision, ada makita mo talaga, and then revelation, nga ada magnag mo. Whether ijay, ti pag-work ka na. Dream or vision, makitam nga, kastoy ko man, nakakasakagat, sabaling makitam. Nangyari kanya karon 1989. Nga kung kunat, nga di pag-rain ko di balay, media la union, di paglukat ko di ruangan, di agin inagaw ti sipngat kinlawag, at bigla nga di kabanbantayan ko maday makita. Nakita tinalawang at tanap, nga napuno ti tao. Etang tangadon dak ijay babanti tao ti balay mi. Dedi vision. Amen. Sana in-reveal kanya, di timot ni Apo Diyos na ngagkuday kasi ti kadun ti tao nga kasabam. Kaya ti estimation ko dyan, milyon ti attendance. So nga urayak na so kung awan nag-stop pa lang dito COVID ta, pa lang nangyari kanya kaya. Kasi ay. Amen. So now, sakbay nga rapture, mangyari kanyak niya eh. Apay nga ikiklaim ko niya eh. Apay nga amok niya eh. True vision. That is word of wisdom. So, ado pa dito eh. Word of knowledge. Word of knowledge, among tatak, yan jay, pass. Kasla ni Moses, amuna, din kasta ni Apo Diyos nga nang create, ijay Genesis, katawan mo't isunay jay. Na i-reveal. Word of knowledge, patras.
So, ano kita ang tao, amom di biyag na, taamom di background na. Jadi nangyari jay Samaritan woman, ijay Samaria, nga kuna dya, singkayaban di asawam. Kat kuna dya babae, awan asawak, ahos luto ka nam. Taday lima nga kinabalay mo, han mo asawang, pati jay kabalay mo tata. Makayunum. Apay nga mo ni Jesus, the past life na, that is the word of knowledge. Once nga work ni jag, manifest sa nga power, makitam di ay. Hallelujah. Nagiging di power, the spirit tayo. Ano, minsan, hangag pang function ni Suna, tadaday, lasag tayo tagpang function, hangag work kaya ga power. So we need to strengthen our spirit. Niya ba di na dumay dyan nga power? Faith. Amen. Hallelujah. Faith. The faith is the spirit. 2 Corinthians 4:13, we have the same spirit of faith. So the faith is a spirit nga go-work, hangay the head, hangay the mind. It is spirit. Isungay dito ang the power of the Holy Ghost nga go-work. Amen. Nga mapatim di kinadjus na. Ket mapatim nga adaking kadiyay. Ket mapatim nga mabalin mo nga sarandayay. Kaya say, that's the power of faith. Isunga, anyabay, faith, gift of healing. Panangagas, it is spirit niya. Hallelujah! Another working of miracles. In even tongues, nagtatangs ka, spirit mo tagpipray. So makita yung amin ay para spirit. Interpretation of tongues, it is spirit. Discerning of spirit, spirit na tatag-work. That's the function of our spirit, the function na di kinadjust ti Diyos. Amen. Kat once, karumwar kada tayo di ay, dahil pangkitaan da, the image and likeness of God, nga picture of God. So kailangan nyo nga, if you are born again, pakanan nyo di spirit nyo ti kakasday, nga revelation. Dagid chay ti absorb you every day in your spirit. Because the spirit you need to strengthen. You need to feed your spirit with this kind of preaching or words. Pakanin nyo di espiritu yung tikakasay. Ang akong conformity kayo ng denggan. Tamadin di spirit mo nga kanan, poison na da worldly things. Amen. Dagito iting kayo denggan nga na sursuro, dagito iting meditate you every day. That's the power of your spirit. So, nung may release na ita nga power, so that ito rumbaranti, nagadu nga miracle, nagadu nga signs, wonders, miracles. Awesome, amazing. Kaya kasi. Woo! Hallelujah. Isura ito diyay spirit nga hanga mabutang ti COVID, hanga mabutang kini Satanas, hanga mabutang ti sakit. Amen. Han nga mabutang da ito iti poverty. Tamo na nga baknang. Dahito iti kinam mo nga baknang nga uray payhan nga nakita ti mata. Dita ti ayan na. So ano, kikitam nga awan ni bubulsam kat mabain kan nga mangi-confess ada kay jay soul area, soulish ti function mo. Han nga in the spirit. Kat ibagbagan ti Bible, walk in the spirit. Amen. Woohoo! Hallelujah! Ayan. Jadi, sige basta dengag kayo nga dengag, adang tulata. No, orayan yan to label you. Amen ta. Ado nga minti ko, karakaw nagtatransfer, nagaputi na Duma Church, and then may ito'y testimony da. No, dengag na dagiti teaching ito'y kat kasla kano awan amudan. Awan, dapat maidrin mo lang, lagay dengag mo akong conforming. Tamasukatan tin you.
Nga minto malang no bumaybayag, maalam dagi jay nga maisimpa. Siya, di ka sana dayay. Hallelujah. So, ado ti matitrain nga ro dito eh. Nga ako na nga, kasalamat amin di amukon katnawan. Gusto malang tamaawan. Tama isukat na gito eh. Amen. Tano conforme mo lang kinkinlan mo, narigat nga kweso. Amen. So now, that's the power. So, amin nga power to Holy Ghost, iti spirit mong agflow. Iso nga ti function ti spirit mo, they kinadjust ti Diyos. That is general term. Okay, so, now next, our soul. How about our soul? Iti kararwa tayo nga rod, kanayong nga naibagbaga, na isusuro kada tayo nga ti part of our soul is mind, panunot, will, and emotion. Kasanumat kag-function da ito'y soul. Iso nga dito din, surog na napalabas, nga kailan marinyo. Because the unbeliever tayo, nagado ti indecorate ni Satan ijay soul mo. Nagado na giti mindsets, thoughts, ngayon karga-karga ni Satan nga hanga naggapu iti Diyos. Napulyot da yan. Iso nga kailangan nga marinyo, madalusan, ta, di aggapu iti spirit mo, ti dapat na nga panunutan. Kasano na dahil? Ti soul dapat, ti kastana, ti pangalaan na ti information na ijay spirit mo. No anya da aday ijay spirit mo, iso ti mapan ijay soul mo. Ijay mind mo. So nga ko na the Bible, we have the mind of Christ. 1 Corinthians chapter 2 verse 16. We have the mind of Christ. Iso ako nakno, jay talaga nga panunot ni Kristo, te agwo-work, jay panunot yung awan ti bagan jay panunot yung nga kakaasi. Amin nga may bagbaga jay panunot yung nga kakaasi ak kung kunan nga naggapukin ni Jesus eh, awan ti mindset or mind or thoughts ni Jesus nga kakaasi. Awan ni jay. Iso nga no, mamaya dagi jay nga kapan panunutan, i-reject yung adagos. Jesus' name. Ang areta di panunot ni Diyos, panunot ni Satanas na ita. Yeah. Di kat madalusan. Because the mind ni Kristo, aamuna nga nabindisyonan, aamuna nga narangay, aamuna nga tagalangit. Hallelujah! We have, for who has known the mind of the Lord, that He may instruct him, but we have the mind of Christ. Ng paggapuan the mind of Christ, He is in your spirit. Your spirit and His spirit is one. So the spirit mo nga aggapu the mind of Christ, nga mangi-manage chay soul nga mind. Amen. Kaswari dyan, agpakararag kayo. Kailangan, nga mo yun, ti talaga purpose ti prayer, di biyag mo kini Kristo ti kararag mo. Maawatan niyo. Kaswari dyan, di joy, daday ti life mo in Christ. Nga maapay nga hangag pang function. Ti purpose ti prayer, tapno ikararag mo, oh, sika, O Lord, ti joy, iti unag ko, ngam adu ti ladingit ko, but I pray, nga jay joy mo ti rumwar, kasi ti kwanti prayer. Ti kararag mo, jay life mo in Christ, nga agmanifest. Isu nga tinaduma, very powerless, iti kararag da, why? Awan ti basis na. Kaswari nga kanak, I know I am rich. Isu nga nagkararag ako, oh Father God, I know, nagipagtawid ako karagi aming masanikwam through Jesus Christ. So I am rich. So I pray, nga nagito'y kinabaknang, ag-manifest. I pray, nga nagito'y rumwar iti finances, rumwar iti material things, rumwar iti money. Di ba? Ngamnawan, ibinilip ko dyan. O, Apo Diyos, mangtod ka, nang iba't batayang nga, pa'y dumadawat ka. Ay, si Jay. So, naglaka nga ma-iris, ika-iris ni Satanas mo ng dama,
Di prayer mo, why? I want the basis. Iso nga na di mind of Christ, agapo, ijay spirit, to renew your soul. Tadating kabi-kabil ni Satan, ijay mind mo nga kakaasi ka, awan amamum, masaksakit ka, kenda dumapay. So kailan ma-renew diay? My mind is healthy. Because I have the mind of Christ. Amen. Ti panunot ko na bendisyonan because I have the mind of Christ. Ti panunot ko narangay, nabaknang, hanga panunot ti pobre daytoy because I have the mind of Christ. Jadi ikasana nga marinyo, madamdama, madin di mind mo nga aksepan nga kakasi. Madinan nga aksepan nga pobre, madinan nga aksepan nga masaksakit, idahin nga sumalon at madamdama di body. Awatan niyo. So, the more nga mangyari kin kariyay, the more ka maipiprepare nga blameless into no mind ni Jesus. So, the same, will and emotion, agapuya spirit, dapat. Hallelujah. The will of God is my will. Han nga self-willed, nga tao, nga di sarili na, ti sursurutan na, I have the will of God. What is the will of God? No sino iso na? No anyakin na Diyos na iso ti will na. No iso na kat help, ti will na help. So nakat narangay, ti will na rumangay ka. Iso na kat righteous, ti will na. Agbiag kat kidalitag. So nakat huli, ti kayat na, holiness. Naglaka. Amen? Naglaka magayam. Nga maawatan. Very, very simple. The gospel nga aramidan tinaduma nga complicated. Very simple. So now, your will is my will. Amo kapagayatam nga, nasalunat kami sungkat karon nga by your stripes we are healed. Hangga kuman nga nasugsugat, nohan mo pagayatan nga sumalunat kami. Mamhangay dyan ka sa ni Jesus. Paano mamisan, basahan diba, by the stripes of Jesus, we are healed. Ijay ka, scripture. Allow me the person of Jesus. By your stripe, Jesus, I am healed. Iso nga kulang, di power na kayo, because di nakasurat, ikiklaim nyo. Haan lang nga dyan nakasurat, iklaim nyo dyan nakasurat, ijay person nga Jesus. Amen. Jadi kasana nga work lagi soy. So nga adult by the stripes of Jesus, we are healed. Kunana da ito yung scripture. Kunana haan na ikasurat nita. Kunam! By your stripes I am healed. Hallelujah! So ijay nga ma-renew your soul. Your emotion. Jerik-rik nam, agrik-rik na. Ijerik na ni Jesus. Jadi ikastanda jay soul mo nga sumalunat. So nga adu ti saan nga nasalunat ti kararwana. Talhanga na salunat ti emotion na, jay mind na, jay will na. Nando alaan nyo na jay life you in the spirit. Pero kung na nga life in the spirit, alam na jay soul mo, and then jay soul mo absorb na rin. Meditate mo, believe mo, confess mo day night, and then renew na your will, mind, and emotion. And puno ma-renew na jay, ag-change jay 5 senses mo in your body. Ag-change the jay taste mo. Ag-change jay sight mo. Di pa nagkitam. Di pa nagraman mo. Jay hearing mo. Sense of hearing. Ag-change jay sense of touch. Ag-change jay sense of smell. Di pa nagbanglum. Ag-change.
Bis nga kayat na ididya, angot ti sigarilyo. Nagbalinan nga na angot, ngam nabanglo kayong kaididayay. So kaya nasa nag-change the sense of smell. Dadi tukar hindi nga, kayat mo nga dayang-dayang, nag-change. So nag-change si sense of hearing. But not only that, siya kayat na the Word of God. Ito na madamdama, daday imbis ka dito ikang idaldalan o damo, isungad na, safest nga pagdenggam ti leading, ti boses niya po Diyos get in your spirit first. Not the physical heart, but the center of your whole being. Tadi kasana ito, kasana ito yung body, at dati talong step na rin nga damo lang ti kaslakas 24 mana nga nagbabalay dito yung body nga soul. And then ijay soul, at dati spirit nga mas sleeper, iso nga gaputa, iso na jay kinunag, nga center, iso nga dajay di kunada nga heart or spirit being. Iso nga ag-change. Madamdaman dyan pa nagkititang, mayat ti future ko kung kunada jay. Ado ti COVID kung kunada jay sa'yo tagalubong ko, mayat ti papanak. Dajay di kunada nga nag-change jay sense of sight mo. Madamdama, makavisionan. Wow! Hanin nga alya ti makita na. Lagi dyan, ipakita na yaw po Diyos angel ni Jesus, lagi dyan ti makita na. Kasi di kasana na dyan, operation iti spirit, soul, and body. Isu nga maramdaman, no, mangyari na dyan, basagit kitam ti sarilim nga picture ni Apo Diyos, no healthy akas ka ni Apo Diyos because the isuro-suro na nga day, see yourself as God sees you. Di kayo magbaga na yung Ilocano, kita ang sarilim kas panang kita ni Apo Diyos king ka. But saan lang nga kayang i-provide how to do that? Takaduan nga mga isursuro dyan, wano mang bangbangit, kinukopyada, ija naka-receive the revelation. Ijay mo lang nga maaramid, na kitam dyan sarilim, kas panang kita ni Apo Diyos king ka. Dati nga nakita ni Gideon, idi dayaban ni Apo Diyos. Dayaban ni Apo Diyos ni Gideon. Kunana, siya, ti kababaan, kada kami nga kakabsat, siya, ti kakakapsutan. Ay, ayaban da, ibagan di, angel, thou mighty man of valor. Maingol nga manakigubat, kunanda di angel ng ni Gideon, sa wali pa lang kita na sarili na, siya, ti kakakapsutan. Ninayon na napay. Ado pala tinaynayon na iday. Gana nga ni-review-rebuke ni Apo Diyos. The same with me, Jacob, di damo tibiyag na. Sakbay nga, ma-receive na the blessing of God. Nga, iday life na. Nupay na bindisyon na isun, ta pinili ni Apo Diyos, di saan na pa'y nga na yanak. Pero di pa nag-work na iday life na. Idag tara-tara isunan. Gana nga na-kirisling, the angel. Erikwa, umagsapan, kuna the angel nga, sige, mapanakon. Inarakop ni Jacob. Malik! Hangka pumanaw, nga na handa ka bindisyonan. Oh, you see? Erikwa, sino kaya gamin? Kuna the angel ka, Jacob! Kuna. Ha? Anyangakan mo yan! Kuna the imposible nga hangamon the angel tinagan ni Jacob. Amo na nga Jacob tinaganangam, adati kayat ti angel nga maawatan ni Jacob at that time. Kasi no papilit mo nga Jacob tinagan mo, timining tinagan mo, ket deceiver, manangalilaw. Iso kayat the angel nga makita na di may isang anagan na, wano makita na kumaday, mayat nga nagan na. Pero ang latang, sino ka kani? Kung anya ka di tinagan mo? Jacob nga rod. Ta Jacob piman ka muna. Santo ko na dyan angel. Tinagan mo tata Israel. Nabindisyonan ka. Hinamin ni Jacob so nga pinanawan dyan angel, ustunan, nabindisyonan ka.
Oh, datayo-tatano, isursuro pa lang, ipapilit mo pa lang. Magbaga na lang arunan. Dahil tati kinasesin naman. No, sino ni Jesus? Kasi ti kinasesin naman. Aksi po mo. Dagita, ti kailangan nyo maawatan di teaching how kasano operate your spirit, soul, and body. So ano, meditate nyo dahil nga maawatan nyo nga di spirit nyo nga nakijoin ka ni Jesus kat nagbabalay dito tulang kinda ito bagi. So makita yung powerful, makita yung nabindisyonan di imayo. So nagaskasyayo, hanan nga di ugod-ugod nati ti batayan. Di nagiiyan dito'y. Hindi may release ka niya mamalad. Ngano hama mo di basa man tigasat. Awan dita tigasat adda dyan nagbabalay nga ni Jesus. So niya kinagasat mo. Kakasday ti kasana day. So once nga rumarking ka day, awan ti nadanagam ti rapture. Ta spirit, soul, and body agbibiyag ka in Christ. Dahil kung nada nga agbibiyag in Christ. Ano ti born again? Kung nada agbibiyag na in Christ. Pero agbibiyag na ijay sinful nature. Agpaiso na born again la. But their lives. Kat saan pa lang ni Kristo tinakapurmaan da. Now, dito yung surat ay mapurma kayo dito. If you believe. So, day, madik pa yung nagpanunot nga kakasi. Madik nagpanunot nga pubriyak. Ay, awan datan. Natayak ditan, natayak kun kini adan inmuna. Naikuni ka kijabak ng adan. Amo kon dagijay. So the more nga ikan confess ko dahil, the more nga panpanunutok, the more nga ibilit ko, agak aksyon na kakasay. So kita andak, agak aksyon na kakasay, millionaire. Oh. So ano kikitaan nyo, pati pa nagrup-rupak, millionaire. Nagrugi diya o nagdiyay. So nga, makikita, wow. Sino day? Kadwa ni congressman day, kung kuna day politician. Kadwa ni Jesus. Hallelujah. Naggapuan na day, nag-glory of your face ni Jesus. So kita nyo hanga makigimgim mo hangag deng tikakastoy nalidom tiro pada ure na pudaw da kaslada man ng isip. Makikita kaslada na mabagaan nga kwa kat inom dapat nga inom tidanom adumat kisindada nga tabang mapay kaslada na mamagaan ay ni Sister Faustina di kasay ure nagpudaw medyo madadry basit ay nakasla ng isip. Baga pag subsublitat na, makita mo. Kahit nasa na-revive. Amen! Kasday ti kastana diyay. Iso nga. Okay, second to the last verse. So you need to strengthen your inner man first. Iso ti ramot ti amin, your spirit. No renewing ijay. Amen. Ephesians chapter 3 verse 16. Renewing ijay, healing ijay. Amen. Hallelujah. Meditate yung I am a spirit being that has a soul living in this physical body. Kung kunayo kami nag-meditate kayo, I am a spirit being. Espiritu ak nga dakararuak nga nagbabalay dito yung bagi. Titunay nga siya kate spirit nga nayanak iti Diyos. Kasi gamin ang hayapo tipuli mi gamin. Samo ko na masipri tayo matlikers. Kasi na masipri ka sa bali. No pa Yesu nga talaga nasipri ka dapat. Ngam tipuli matkat ni limahong hanat ka kina Jesus. Asano ngay? Iso nga tag ko question, pastor, di ba, na pugsat tilunod? Napugsat man ka talaga. Kung natin na-crucify ni Jesus, sinubot na tayo ti aming nga lunod. Tapno ti blessing ni Abraham, iso ti ag-transfer. Ket,
Anya di problema. Apay ngay nga rod nga dalunod. Han mo naawatan ti Galacia. Lang sa amin ni Jesus Christ si Chris ni Adan. Ket din, may kakin ni Jesus, di blessingan ni Abraham tinay-transfer ken ka. Handala ta maawatan. Di pulimi gamin kay kat na high blood na diabetes. Woo! In Jesus' name. Kasano ka masitprihan mo biliban? Hura bahaya. Amo yun siya, napupubriak na tao, daya bandak ni Lord. Awan am-amo. Yak to ba'y amo tagbasa ti English unay? Nakaistibak ti kalis kang balugak. Naka nag-isiskwila. Taday ininom ko ti amo. Itatahan na ka nakagraduar. Taka pubri day pamilyami. Andak masuportanan ti pa nag-iskwila. Sa nakayaban ni Lord. Ngawa na mamuna. Ha? Pubri. Awan na mamuna. Patitibagim. Awan, nakukutong. Nakamakamanawan. Nagaduti. Ang akawawatan. But, inaccept ko jayab. Sa nag-insusususuan ni Apo Diyos ganang nakadadal ko na gito'y. Sino mang-expect? Iso ka naging kakaarubat, dyan lugar may, amuda na kami, amuda ti pulimi. Adan to ba iti, may sakap sa tayo dita trading post. Ada dyan kakailyak mo lang dyan, aday dyan, nga binmaknang, nagmimilyoner da, baka bilyon pa yan kalakwadan. Nadamag da ka nung, ay, sino ti pastor yung ibagbagayo? Inbagada ka nung, siyak, ay, ni DJ, pubri adi, ano, godo ka nung ti maganda? Ay, nadigang ti pastoryo, kasla, hey. You see, taam mo na biyag ko, iti. Ngam, daday tao, ay, sabali ti bagada, kunalakas, may anyo, kunaklat ta. Handak pa lang nakita siguro tatla. Amen. Iso makita yung iso tinang improve ti mind ko. Di may improve the mind ko, may improve na gina confession ko, iday nga agbaliw ti lubong ko. Kaya tiyo ba nga agbaliw ti lubong na? Dahil gawin mapigsahan nyo na kinunod. The Espiritu yung nga ni anak ida langit. Nga nairehistro tinaga na ida heaven. Nga kaya ng usaran ti power of God. Hallelujah. So nga the Spirit mo, nga nayanak kini Jesus, nayanak ti Holy Ghost. So diyan to'y earth nga nagbabalay dito'y. So nga the power na nga nagapu kini Amana, ijay heaven. Ay, gamin. No kasi di pa nang kita, nga tagalangit ka nga talaga. Hala nga, tagalangit sayo. Amen. Into nung kita, ang mga nagkurupupang ka sa angka tagalangit eh. Tagalubog ka eh. Kailangan nga rin tagalangit. Maawat ang matagalangit ka. The Spirit nga minti mang awat idiyahay. Hanga da ito'y. The Spirit at numarin nyo da ito'y. The Spirit ko, nagapu the Spirit of Christ. Na ianak ida langit born from above. Amen. So tagalangit ak nga dato'y earth. Nga magmag na nga nagbabalay dito'y nga bagi. Kasyay. Kaduwak ni amat. No adag sa lusod sunil sa amam, hanmo amamu. Aday jay ni amat. Siguro makigtut naman ang kingkan, may saka nga kulto dito lubungan. Kita sa di magbagan na ginidado, makandak di denggan na dagito nga preaching. Ni Pastor Rumi naging kulto. Ibaga na nga image of God. Nga mga nga titungtungan. Ditungtungan, papigsahan nyo day inner man. Hallelujah. Oh, kita nyo, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit. Anya ti strengthen na papigsahan na in the inner man. Adagayam ti kinunag nga tao nga nagbabalay dito'y. Outward man dito'y makitkitam. Inner man, the Spirit mo nga na born again.
Iso ti powerful nga makaagas ti sakit. So no gililihan sa kanga ito iti kunayo nga mangagas, dadya nagbabalay dita. Iso nga rumrumwad de power na dito'y ima. Ijay breath mo, ijay word mo. Hallelujah. Amen. So mapapigsayon ka sa ano ay mapapigsa? Titaraon na ti kinadiyos ti Diyos. Titaraon na yung Word of God or ni Apo Diyos, the Spirit of God. Tadya tinapay nga from above ni Jesus, I am the bread of life. So titaraon the Spirit mo ni Jesus. Iso nga ni Jesus, iso ti joy ko. Ni Jesus, iso ti power ko. Ni Jesus, iso ti authority. Ni Jesus, iso kinabaknang ko. Ni Jesus, kasi ti mangtaraon ti Spirit. Hallelujah! Pakanam the Spirit mo. Madamdama ma-renew the soul mo. So makita na, naganas kung kunanan ti agbyag, idikat kunanan nga ag-suicide, hindi naawatan agad, ay imbagtahana ka na tayo, kunan pala na Ano ti kasi ay? Nado problema na, natayak lang kuman, kung kunanan nga minto numayat ti sitwasyon na, imbag. Mr. Faustina, namin ano nga tayong imbagam di ay? Namin ano? Imbagat tada ka bilang? Magtaka nga katungpatungpal ni Apo Diyos sa ibagam. Amo na nga negative eh. Amen? Hallelujah. So now, tapno iti ka sa marinyo, pati di pa isaw-sawang tayo, panay amin positive, na ito'y may strengthen niya. Yabay, 1 Peter chapter 3, verse 4, last verse. Hallelujah! Asay, di magpapigsa, ti Spirit na, dati matransform nga Christian, nga tagalangit nga magmagnatoy lubong. Hallelujah. So din naawatak nga I am rich. Da kinabaknang ni Jesus kat kinabaknang mga duwa kat ingana nga mariknak na jay ito'y bagik. Ta dito'y nga rin nga nagbabalay jay spirit mo dapat dito'y nga mariknam. Hanggabi nga dito'y tinagbabalayan nga basi-basit nga puso. The spirit tayo hanga dito'y hanga di jay puso nga mga ipapamti blood. Takunan ni Apo Diyos sa Ezekiel, sukatakto tibin mato nga puso, di sinukatana kuman. Ti puso nga ibagbagana, the spirit nga center, itibiyag mo idi nga natawid mo kinadan, nga natawid mo ti spirit of sin nga dayan, iso ti sinukatana. Si insukat na the spirit of Christ. Daya papamti blood, adapay lata. Amen. That's the reason, no, apay nga dinaduma, awan power, ta dito'y kanutayan ni Apo Diyos. Adapay nagkararag. O Apo Diyos, amumi nga dakkel kang basit kamulaang. Kuno, abay, dito nga kararag. Dakkel nga Diyos ng basit mo lang. Ang kamawatan na ito. Gayam, kuna na, tagal iyan de puso na, iso nga basit. Ang nga kasi ting kasana diya, dakkel nga Diyos na ikonek ija uneg mo. So nga dakkel the spirit mo. Ay ina. Maramdama pa ka dakkel nga dito'y bagim ati revelation na diay. Hallelujah. Iso nga no dito'y tayan na piman sa kagilihan. Sti awan dito'y di daytoy kumati pagli. Tinagbabalayan ti spirit, your body is the temple of the Holy Ghost from head to foot. Alahiday, the Holy Ghost. Amen! Iso nga gapot at the Holy Ghost, tayo spirit mo nga naawat mo kini Kristo, nagtawad the Holy Spirit, healthy. Iso nga jay health, nagbabalay ditoy. Iso nga naibagabagam nga, the spirit ko kat health, nga da ditoy tulang, ken ditoy nga muscle. Madamdama sumalsalon at kay muscle nga glunlunit, sugat na. Hallelujah. Dahil kasana, dagitoy nga work. Amen. The more nga maawat ng dihay, ma-enjoy mo pa iti, biyag mo, sigurado ka pa no may rapture. Amen. Dahil wala ka nang hahanapin pa nga kunari dihay.
Hangay da emperador diya, ni Jesus. Ay, unay. Kung may tinubong, may patpatalastas na. Wala ka nang hahanapin pa. O kung ano ka kita, amday na imarkakot. Ay, ina. Awan ni Jesus. Ati talagang ano, napnukot na Jesus ni Jesus. Wala ka nang hahanapin pa. Hallelujah! That's the power. So, last verse. But let it be the hidden man of the heart. O, kita nyo? That hidden man of the heart. Amen. And that which is not corruptible. Even the ornament of a meek and quiet spirit. Makita nyo? Which is in the sight of God of great price. That hidden man. Nakalumeng nga tao dito'y o nagtibagi nga iso timangmangan ti kina Diyos ti Diyos. Katindo no kaan nga kaan, apiktaran na day soul mo, piktaran na day 5 senses mo, rumwaran dito'y ruwar day kina Diyos ti Diyos. Pati pa nagsasaumon, madlawdan. Pati appearance mo, ada glory na Dahil ti power